Hoki atu ana ki ngā kōiwi I kitea rā I ngā whenua ngahere 10 kiromita te matara I Murupara. Tērā ia te whakapae no Hemi Tapson aua kōiwi, he tangata I kōhurutia I Murupara, tata ki te 30 tau ki muri. He tika tonu kia tūtaki rai ki te rai, a tamiana rāua ko tamaterangi rua wai, te take nui he whakamoe I ngā kēhua, kua roa e wahainana I ngā whānau e rua. He whakawātea I ngā whakaaro o tēnei tangata mauatai, mō mauatai. E harana mō kuana, e harana mō nāna, engari mō mātautau. Kua kōrero rāua, ana kua pai te wairua, kua hoki anu ki te ahuatana o te matema te ao. O tira me te ki anu te whānau, kaua e nā kaurua ki te hoki mai ki te kāinga. Arā te kōrero utua te kino ki te pai. Kua rua wiki I aia nei mai te kiteahanga o ngā kōiwi nei, arā ki tēnei takiwā. Well, it's certainly unusual to have a trial where the body has not been located, and it's certainly that had aspects that were challenging for a defence lawyer. He's been charged, convicted, done his time. He can't be charged with anything, and why would we want to? He's paid his penalty already. I tēnei wā, kei te tatarihia tonu hea atu kia hoki mai te rīpoata, mai te kai whakawā mō ngā mate. E ki ana ai, kau rānei, arā no Tapson, aua kōiwi. Engari ko tērā tonu hei tā te ture me te roia, arā o tamiana. E pono ana, no Tapson, aua kōiwi. I have absolutely no doubt that that's the body of that particular gentleman for a number of reasons. Whakawātea mai e ngā pirihimana ngā kōiwi o te tangata nei. Ka whakahoki au ki rātoki. He take I roa e noho ana I te pōuriuri. Tērā pēr I aia nei kua puta ki te ao marama, he whakahora ngā kau wairua hinengaro mō ngā whānau katoa. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.